Bwana asifiwe. Kamvuge amashimwe ariko ntago ari ubutumwa bwiza. Ni ibyo mu kugira ngo mwishime nyine, ariko ndashimana yuko Merci yantumiye. Ubundi nje nazanywe na Rushika hano. Rushika twarabanye Kigali, yarafite ngo live recording uzuririmba Rushi. Wasariri. Ngira ngo ni imikino. Ayo ni amapade kera sha. Bwana asifiwe. Ngira ngo ni imikino. Mu mwanya mutoya yohereza itiki. Mvugana n'abacu, iyi tike y'abandi no ijya. No bankosheje kabisa. Bwana asifiwe. Kuri Felix yatubwirije ngerageza kuba imfura. Namanza uzi gusiga kabebe agahinja. Nimba ari ikintu kigoye no gusiga uruhinja. Mama we umusiga. Ariko uruhinja nuko ndarukumbura kuko ndagwimagina kibaza uko rumeze. Bwana asifiwe. Zarangiye uyangane pa n'amatike yabonetse keri ibiza nuko noneho arambwira ngo mbone yoherejiti kandi tari nkeya pe 2020 za hano. Ndavuga ati kuko ari n'izindi gahunda nkeneye gukora Kenya, ndamwemerera kuko niyemeje gushigikira buri muntu wese. N'uyu mwana Messi ko yambwiye bambabazi uwo mutima wo gushigikira na Paul, ariko nabonye ari hejuru nanje ndawugira shigikira Rushika birarangira. Baramwe ngo mbwirize, ndavuga ngo naje kubabwira ko twese tuzopfa. Nuko navuze ko bambwiye, niko navuze. Barambwiye ngo biri kuri YouTube twese kurumva gapa. Reka dutuze. Bwana asifiwe. Niko navuze kuko niko Imana yanyo. Okay, muri no unari kuvuga ngo ubutumwa bwase muri iki gihe nanje nibwo butumwa mfite, ni nabwo ngiye kubabwira. Nuko kabaganza mbona ari kanze nura wita ngo nimba ari wiri ngo burabishe bubihe tibubihe, ariko ga hari deadline ya buri muntu. Kuko basiga babo ni imyaka 90 twese. Aho ugire vewiti we diaspora ugira amazoma nabonye ngo n'amaprote ugira icukora cyose uzopfa. Icoco uzurugendana umenye ko ari umuturanyi wawe. Impamvu nabivuze kwari ugushima ko Rushika ari gukora iciwe mu gihe ciwe. Bwana asifiwe. Merci karakora igihe ciwe. Uno mwana Click Media umuntu mwibwisha nanje ndi uko, ariko nanje muzombika mu posting igihe canje nikigera. Ako gaciye rero nico cyacanzanye, ariko Merci arambwira ngo nzomwitabe. Ndabati ndi muri Kenya si kibazo. None nagize ikibazo ngere Kenya uko bakabaye barabizi. Nshaka kumafishe menshi muri kesha nabwijantu wagera muri 2 nande yarango kwa Muzuri mveyo ari undi bita ngo Joseph kunguko barantegereje. None bintu bimbana ndatse na mafuta menshi niki shabaye nono kama afisha yabaye menshi. Bwana asifiwe. Kuwa gatatu bashize mu dutatu. Ahe na mafuta nono. Bwana asifiwe. Nibs uku wow nari nsohotse, ariko pastor arambwira ngo unyubahe kuko naje Merci araririmba numvaga bihagije kugira ngo nje muri iryo kanisa rindi. Arambwira ngo nyubahe kuko nawe yaranyitavye mu kabiri kubwo kuba mushumba ndamwubaha. Imana yabwe icubahiro.
ariko sinaje kubakubitisha amavuta nta mafishe yasohotse none nje nyafite muri telefone sinaje kubiyemeraho ariko ni ibyabaye nyine. Rero ndashimira Felix n'umunyabwenge pe. Je sinja kuvuga ubutumwa sigaye nkunda n'ubuta nkoroga cyane mu mutwe. Bwana sifiwe. Sigaye nkunda ubutumwa mbwira kamwe nshoboye ntahi. Nubwo butumwa. N'aba Felix ka musore tagawa bazavuga ubutumwa tuzaho turi codinga ku kamera yaraje kugira ngo mutagende yuze gakujya nakuvuga ngo ndabifata singaho yarayoboye kera bamubwiye ngo gera mbarara uzana ifu. Rero njewe ndavuga kantu gake kandimo nitumara dutarame. Bwana sifiwe. Ndashimana ko yanyubakiye umugore namukuye muri Kenya. Imana ihabwe icubahiro. Sinageza za ndi umuntu nanutse ujwigiriye. Murebe. Ni murebe. Du umuntu naje ugenda namashimwe kabisa. Impo mwana narabyishimiye. Paye pole Bizimana. Kufusha mama wawe nje niwe nsigaranye. Nzabona napfa sinzi yozerekera. Nubwo navuze ngo topic ni urupfu. Ari kiziza guki. Umurukamo waka. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Rero pole kabisa. Pole nama numva mbabaye pe. Ngareka tugaruke vuga ikindi mo nitumara bare kuri gitaramo. Merci courage nawe kurakora icimana yagushire kwisi. Ngareka twumvikane. Kurakora icimana yagushire kwisi. Hari igihe nawe uzimugwa ukayivamo kabandi. Kabama gufuri naje kirikiko ko ndakora icimana nawe Felix. Ari amafraze yose yegeranye uyatange yose ashiri kuko ari deadline. Hari deadline ya Felix. Hari deadline ya bishop bose, hari deadline ya president bose, hari deadline. Rero umuntu agomba gukora ikintu kimurimo. Rero papa gisutambuka, Trezor utambuke, umukobwa uzi kurimba soprano atambuke. Dukorana iminota mikeya mvuga ikindi mo umuntu uzi gusoma nasome Matayo bice 6 umurongo wa mbere. Nakumvuga nimara dusirimbe. Umuntu bamwe uzi gusoma wa mama bamwe mikoro. Matayo bice 6 umurongo wa mbere. Yes. Irindi ryo sindi soma ndarivuga ko ndarizi. Yes. Ninde uzi gusoma bamwe mikoro. Yes. Imushiri. Haravuze ngo mwirinde timugakorere ibyiza byanyu imbere y'abantu kugira ngo babarebe. Kuko nimugira mutyo ari nta gororano muzagororerwa na so wo mu ijuru. Ahubwo nugira ubuntu ntukavuze ihembe imbere yawe nk'uko indyarya zigira mu masinagogi no mu nzira ngo bashimwe n'abantu. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Ahubwo woweho nugira ubuntu ukuboko kwawe kw'ibumoso kwe kumenya icuko iburyo gukora. Ahubwo ugira ubuntu bwawe wiherereye nuko so ureba ibyiherereye azakugororera. Ukubita ijambo ry'Imana. Amen. Nibyo. Ko nditoza muri no minsi kutavuga ico nzokora. Kera ndageza ngendera mu kavuyo bakanshimuta kama ntanga amafaranga banyishuza nkayabura. Rero ko ndabyitoza. Bwana sifiwe. Abantu batanze muze kuyahigura. Nanje nigera Kigali tubizo wa yampemze. Urumwe nzamwa 50 kuko gushigikira ivuga butumwa. Ubwo biransaba gushira indirimbo nyinshi YouTube
impasareri ni akandi kajyango Yesu yakereye ka Yesu. Mwirinde 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 mwirinde. Bwana sifiwe. Mwirinde amaministeri yose hano, mwirinde abarevera, mwirinde buri muntu wese muri domaine y'Imana yamushije kwitse. Mwirinde gukorera amaso, mwirinde gukora ibyiza imbere y'abantu kugira ngo bagire gute babashime. Mwirinde iyo step tuyirenge. Bwana sifiwe. Haleluya. Mwirinde mwirinde unyanarize cyangwa ureka, ariko ndakubwiye ngo mwirinde. Kandi Bibiliya si ya mama, ni ya mama. Ni nibizo yanditse, ni Rutera wapfuye none. Mwirinde mwirinde bantu bakayore, mwirinde. Abantu basiga bagwanira amakoro ngo nanje ndashinga ijyanje. Wabivuze kabisa. Umuntu asigaye akora umuhamagara atagira ngo nanje ndabarevera. Mwirinde 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 ntimukaza mukora ibyiza, tukaza uririmba kugira ngo shango tugufelicite ngo mukanye ngo shango no voice yajya bonke ngo bongo warutumaze. Mwirinde. Bamwe baje gushakira abagore kuri kamera, bande baje gushakira abagabo kuri kamera, ngufotore. Hari umwe kwigeze gusirimbana ngo nyegera ngo nanje ngaragare muri force kwenda byibuka ngo nyegere wa, kandi yaje kugakata nyine arohereza ngo wambonye. Mwirinde ikintu impamvu umusaruro wabuze, impamvu amavuta yabuze, impamvu amavuta yabuze tukikora ari Yesu dukoresheje. Sete yaratubwiye ngo ntago agakiza ari ukubivuga, agakiza urakaba. Bona ibivugwa urabiba. Twese hano turivuga neza, ni na vonda arasingira mikoro avuga ibindi, ariko se uribyo uri umushumba ndabyemera, ariko urakijijwe. Uziko naje gusanga abashumba batakijijwe. Natangara pe, kuko Bibiliya iravuga ngo tuzabamenyera ku mirimo no ku mbuto zabo. None harabonje inzi batanyira imbu kandi bafite amakoro. Muri rimzi ni ikirangirira, ariko dufite record ziwita imwe zibiri zitatu zine. Iyo ni impano atagaragakiza. Bwana sifiwe. Haleluya. Topic yanje kirumvikana cyane. Ndayihuza n'urupfu mu kanya timugira ikibazo. Bwana sifiwe. Haleluya. Ndasoje kugira ngo babarebe, kuko nimugira mutyo ari nta ngororano muzagira gute, muzagororerwa. Ahubwo mugira ubuntu, ntukavuze ihembe, nugira icu nk'uno mwana duhaye itike kuja iwabo, mutuze. No mwana arishoboye, uriya agira umugore muri Amerika, so umuntu woza gusabiza ifaranga hano muri Kenya. Bwana sifiwe. Amen. Gukakira ikingo nitwe ngo bwaje gusabira izino, umugisha wanyu ubaye bure neza. Bwana sifiwe. Amen. Ahubwo nugira icukora, nugira umuntu utunze mu nzu ngo karakana ngo nijugwa kuje, wewe wokuza umuntu, wewe wokuza umuntu nawe yawe. Ese iyo funariye wewe yavuye, iyo fuso mpa uhora unucurira we izivahe, atari umuntu bw'Imana wowe uyibona. Abanyamerika titukuza uri mu nkambi wowe. Tuvuga aba diaspora babajwigira batagaga n'ikirato, ariko yagera ari akamasara. Nta mu diaspora unkanga tibikunda uteze. Simzibushe je nashatse Afrika simeze neza. None Imana saro arayidatungira umuntu. None
nibashaka bazafunge dosiye mugume hano muzobaho none numira gusa kandangize amatangazo wanje ngende Bwana sifiwe mwirinde nugira ico nkuko Paul atubwiriye neza abantu bakabona itike wigende wemera ngo wowe Paul wowe ohesha abantu ifaranga Paul wowe none uri n'imfubyi mama yagiye Paul wowe woherekeza abantu Paul uteze Bwana sifiwe amen turi imbaraga za Paul harizwe yirata ntirate Paul kandi ni Imana yaguhaye iyo mpano yo kubikora ntago ari Paul bishobora Bwana sifiwe muraritahana ibyo byo ndabizi rirabacengera wiyunamishe ushate usome muraritahana kuko amavuta yaryo Imana yari impaye urinde ugitambika patron turebane hano tuba mu gice kimwe c'abayumbe turebane oya wari washakuje nkeneye turebane mureke kuganira Bwana sifiwe amen tukazuvuze ihembe imbere yawe nkuko injyajya donc mani magambo nimba uzuranguriro maze kugira umuntu neza uri injyajya kuko bana baravuze ngo nkuko injyajya zibikora mwirinde kuba injyajya kora ikintu nta yindi nkurikiza iri inyuma nimba umpaye ishati winshurira nimba icunga biyo wikinshurira kinyihere ese ukundiye n'umwana wanje Jevoni akompanyema ariki ntubungaburiye nyine kubarenza irindi giki ahubwo unyime basi aho kungira kano karere kose ngunsebye akarere kose kamenye ko karakana we ntabana ugira ese umwana wawe wowe umubwira ngo karakana akanzobera bishop muri Ruzaka kandi bazoyamena vuba ko ndayumva amavuta bazoyamena vuba nanone kiba kibi etse ndarangije akantu ka nyuma bavuze ngo kuno murongo haravuze ngo ahubwo weho nugira ubuntu ukuboko kwawe kw'ibumoso kwe kumenya ico uburyo gukora ahubwo ugira ubuntu bwawe wiherere niko so urebo nako donc muyandi magambo nimba aya ni amaboko abiri y'umuntu umwe wumva ukuntu ibintu by'Imana bigoye po ngo nimba ngize ikintu nkora kuko ndi kubimenya hari umubiri umwe biteye ku mubiri urumva ukuntu ari ubuhanga bukomeye muyandi magambo ni ukugira ibanga ryawe paka uretse wowe n'umutima wawe n'Imana yawe hariko ibintu zabaye marketing umuntu ngo sigengira ngo hari amadini yavutse kubwo kunyaga abazungu ngo mfite abana b'imfuza kamaze twese kamadufotora ngo kaci ifoto imwe yamara kamasendinga bakoze $10 akabika cyo si idini mwaje kukwiba abantu mwaje kunyaga abantu nimba kiriki dore amaboko ari ku mubiri umwe nimba Etienne agize icamarira ukundi kubimenya n'ibintu bikomeye ariko twabaye ma radio usigaye ukora ikintu kanya ukabavuvuzera kaja kuri YouTube ngo so mwinjuru data wo mwinjuru ukazi ko hano ndi kubafera aziko ndi kubabesha aziko ndi kuvuga ikitandimo Bwana sifiwe data wo mwijuru ureba ibyiherereye azakugororera Bwana sifiwe amen iyo wakoze ikintu neza nta duhimba po nta duhimba uzugorore Jema narayiboneye mu bukwe bwanje 10,000 umuntu akamambwira ngo kiri kandi umuntu nizeye nari napangiye ngo azampa ifaranga akankorera igitangaza kamukomangire wewe kuzi ko turi inshuti wa ye mfite ubukwe gata keke mfite none ubukwe buzoba nta keke kazama yunamisha ariko
wa wundi tugira gutya gusa tugiye kuguruka mu kanya wundi gutya ngo twagutekereje ngo nitwa Tuza mba muri iki gihugu wumva nimero yawe $3,000 narabyiboneye apanaga ngo amabwibi 1 2 3 n'ubu aracohereza kuko usanga ari ukubiseho data wo mwijuru aza tugororera tutashakuje tutavugije induru tafandaresingi yabaye titubayeho merci niba shaka ntibayagwesha Imana yaguha impano ntibizi ukiri urusoro yari kuza vision yawe yose irayiza kwinkangisha urankangura inde ho inde nkisi ndi ikinege nico kintu cabuze pastor social media yarateye abantu bazaza kugeza mu kabiri ngo kankatire neza ngo kampe usenta link hano pastor mwe waje turakoroga kubera link mumpe iyo link sha taye nguha ya kabiri Ngo asigaye banyagisha amafishi ngo ndebera ngo ngiri kugeza ibintu byabaye ibintu biri bizarre ndasoje katurimba karirimbo undi butumwa ntago ndi busome ajambo bivuga ngo ubicitegezo c'abizera muzuvuga maneno yako uzuvuga ibiki muzukora mu ngeso zawe ingeso zacu nizi ahantu tavuze hamwe za maroji y'abantu aba evangeliste amaroji akaba atuye Kenya agira amaroji Kampala ngwara ni kwa runaka itangazo rirazwe agira roji iwacu Kigali roji nabi Kigali bagira amaroji hano mu bapfakaze bamwe na bamwe aho kandi azamagondama tuza amaroji mugira turayazi Bwana sifiwe hano muri Kenya ubona terese hano nazamu ruto Kenya yose na abantu bayini ni nizamu tuvuga ibyo twakoze umukobwa hano na tese wa Nairobi kamugira ngo uzonsure ma zamura kaboko saha gusa mwambuka Kigali mwambuka Burundi mwambuka Amerika musamure kuko ico caha tibikunda uwo mujyango kuko narafunze tibikunda Bwana sifiwe ese twabanye Butare vuga umukobwa na Teresa muzane ndasoje mwirinde ubicitegezo c'abizera muzuvuga yeme twasakuje dutuze ndangize ubicitegezo c'abizera muzuvuga muzukora mu ngeso zawe ku urukundo rutakibaho biravuga ngo nta wundi mwenda dufite uretse urukundo gusa ntimba mwangana no kugira imitima iboneye ako kakongera kuri ako kavuga ngo mwirinde icisha ibintu ni showbiz deja twebwe ubwoko bwacu mbona tutazi no gukoresha showbiz abandi rabinjiriza YouTube yuzuye ifaranga mugere mukere ama content afatika muyavane mu nzu y'Imana mwinjiza ifaranga Bwana sifiwe YouTube wogenda ukakora ikiganiro kamwe harabaza baganira ngo bitabara bazabwe n'ibihumbi 100 ku munsi izo mbisoreje aho ngaho ariko gospel yacu bashumba mudufatire seminari ibintu tibikikoko kuko bigiye gukogwa twaje muri showbiz twaje kumenyekana abavuga butumwa uyitakicumvikana n'uyu none se muvuga Yesu mwembi bigute mutaza mwumvikana muvuga Yesu mwe umurinzi utagicata n'undi sindi kubesha izo ibintu ndabizi no kwana nabavuga live hano kutagicata n'uyu jenza bagenderera amashari gusa erega no komera nawe ugakomera wogira inzuku nawe nkagira iyindi wogira imodoka nawe nkagira iyindi igisho shari ni igiki haro bigeze kuntumira mbarara kuraje muri akaza gute asevye ndaramwitse kandi uwo muntu ni uzubwiza ubutumwa bwo ikintu cishe ibintu mureke tukizwe by'ukuri kuko amaherezo y'umuntu ubuzange bikubihire bikuryohere uzopfa ugagare wite archbishop wite president w'imiryango uzaba president w'imiryango azanozimba hari deadline
kiriki Jevoni wanje afite deadline, Diane wanje afite deadline, kiriki afite deadline. Twese mwisi tituri imisozi, tituri inzuzi. Hari igihe bizoshira. Ubu ushaka ngo wereke ngo uri umuhanuzi ukamusara, mutukicita telefone. Hari igihe bizorangira. Uzohanurira mumva. Mbega we kunagira neza Musa mazina namwita Imana ari sha noneho uje ufate tapi araturazanye uratucanga umukunga n'ubundi ni kimwe tapi nzoza na madamu gukora igiterane muzodushikikire ariko jewe ntatike muzompa timuzonsegera afandarizi ngizokoresha zobyitegura bona sifiwe nzishakira itike arere tour taye muzompa nzikodesheza sare ico mubasaba gusa muzitabe bona sifiwe tafandarizi ngikeneye Imana yanje izokorera igitangaza nkeneye siyo mimi tena Kristo ndani yangu hayo yanitosha Sio mimi tena tena Kristo ndani yangu hayo yanitosha Sio mimi tena Kristo ndani yangu hayo yanitosha Sio mimi tena Kristo ndani yangu hayo yanitosha yanitosha neema ya Mungu ndia uzima kuyatambua kwenye mapungufu yangu nipo nguvu zake zanitimia kwenye mapungufu yangu nipo nguvu zake zanitimia kwenye mapungufu yangu nipo nguvu zake zatimia. Tugomba kuzatubwiriza tugafashwa tugasirimba kandi bivuye ku ndiba y'umutima nizo bonke kuri yagagura ufite mikoro rekura mikoro kintu cyose ugomba kumaramaza ukabwiriza ukamaramaza kandi kuko impamvu tugomba gufashwa n'iki nuko dukora ikitindu kitari cacu impamvu tutagifashwa uzuririmba kawe rumara ubwoba rutuma ndirimba kubimenya nibwo buzima kubimenya nibwo buzima kubimenya nibwo buzima kubimenya nibwo buzima tuzinagakunga katambukana bi nota mikeya ijambo mbasigiye ufite iherezo ryawe ugirengagize uri kwepe wigire uko ushaka ufite iherezo ryawe igikenewe rero kora umuhamagaro kurimo yego ukora umuhamagaro ese abadukubitiye amashi wungutse iki pastor akaza tubwiye ngo hama yo kubwiriza hama yo kuzara umwana hama yo gushaka hama
hama yo kubica icubahiro cyawe turakiguhaye nyuma yaho finally ni iyi hama yo kuva muri dosiye ukaja muri Amerika hama si gupagasa hama yo gupagasa hama yo kuzara hama yo gushingira muzopfa tuzamura